Dewo Tumusange ow'emyaka 40 n'omutuura w'ekyaro kya Kisamura omugomborra ya Kyatega mu district ya Kyegegwa n'ariisa kandi ahinga empinga erikurinda eby'obuhangwa eya climate smart agriculture. Nk'oku tukihurira smart agriculture kintu kyona smart niko okulima okurungi. So okulima okurungi nibamanyisa nti hano oba ine olima ebintu ebirikwahukana n'olinda eby'obuhangwa n'olinda itaka niyo smart agriculture noihamu sente. So ekintu kinyakolera obulimi obunyakolera long lasting obukuhangara. Obuhingi n'oburiisa nabukorera hiki 15 z'itaka kandi famu yeno bagyeta Kisamura Fruit Demonstration Farm nari sente mushanju empunu mushanju embuzi 30 entami 12 n'enkoko. Ogwaine n'endogoya erikumureetera mizi. Endogoya nizinyamba muno abo mugaso gubaziboine mu basobora kuzindeetera nsobole kusesira kuleta amaizi nsesire ebirimwa byange. Endogoya nizinyamba harwezo nizimpa orwezo onyakuli organic obuso bukurugamu nimta compost manure then ye compost manure ningibyaza nahinga ebijuma emondi orutoke n'ebindi bihingwa ebyari kwihamu entasya. Famu enuna tugiyeta Kisamura Fruit Demonstration Farm. Famu yokwegeraho ite tutukora bintu kugama intwe yendeza itwenka runyoni yendeza nko mulimi cyonka ninyenda group ezinde ezindumu gama nka Kisamura tukole twayimuke group kandi na Kakabara Development Advocacy Forum group. Ogwa kakwatanisa n'abahinja abandi bayikoramu ebibina n'ekigendererwa cyo kurunda katare k'emishuburo yabo. Abo na bamemba bange group zone hamu ya Kisamura tukole twayimuke group eri mbamemba 45. Then Kakabara Development Advocacy Forum halimu abamemba 40. Bona nibakopa kuruga famu yange hanuna. Nibakopa mbabyara ubutunda, nibabyara emiyembe, nimbalinda empunu, nibalinda nente. Abahinji batari bamwe na bamwe abarumu n'abajungu nibasiba ha famu ya Tumusange bezire kushaka amagezi. Abantu basobere kungobora bumukushaka kimwe cyo kubanza mbahire miremo mu famu yange abana bakozi abankora nabo. Then cyakabiri abane nibagure ebyokulya n'ebindi byone bikubayamba bomezi bwabo makagabo kurora bayongeraho hahandia yandiye nonge nibagura famu yange. Then ekintu ekindi bafunira amagezi okuruga famu yange akana batanki kubyara ubutunda batanki kubyara imiyembe n'ebindi byone. Tumusange na cement ekateka za government n'ebitongore bitari bimwe na bimwe ebimukwatireho. Then tukakira muno kusomesebwa program za government halimba memba banga bagoborere BDM nibasobora kugura ebintu kabino ngo embibo y'obutunda embibo y'empunu kuruga famu hano na famu ezindi. Then halo na program endi ya Smart Agriculture Climate Change Project mbere tukwatireho na muno ino tukajya mu cross cutting project ya kutwara ebihuka mbere hali enjoki na black soldier fruit. Ogwaine byinje byayihira mu kuhinga nko kwari kushobora. Ina abisiki bange ba sister basatu omwe ine diploma mu accountancy nonde ine diploma mu accountancy omwe ine diploma mu catering bona nibakora bine mirimo yabo. Then na aba brother bange bona nabo bali basatu omwe na sobora produce ina capital kumara onde nawo mulimi nawo na alima then yondi na musomesa. Mwaka gwe 2017 nibwe twasobere kumu hostinga hano Kisamura ya supportinga twayongera musente mu bintu bite twakora mu family. Obo bwira Museveni hayizire twatwine mu emchungu betu twayongera mu miyembe twayongera mu mwani twabyara itoke. Atire mikiko mu itaka rye okweharita ko kutwarwa emitunga. Tumusange ebirisa by'amatungo nabyekora nkenshereza ari kurise nkoko. Nitubizaza then halengo rwa lava nitubirise nkoko zaitu. Enkoko zaitu nisobora kukura ha speed tutagenzera mu maduka kugarayo. Ebirisa ebindi byone bikwetagise nkoko ekule. Factory tukuba tuguzire nkoko akana kekiro kimu obu tugatayire mu ebye birungu azola na black soldier fly halengo rwa lavi enkoko ne yangu ha okukura. Ahabwo kukora je ebitongore bya government nka Dr. Deep hamwe na Smart Agriculture biliyoni biza kumuha sente kurabira mu za group. Ebe nobwo arabe nabikora akino buremezo bwarukorabamo. Hati kizibwe kinyine cya mane muno neko okora nisesira ebirimo byange mbwire bikiyanda
ego nobundi abanyinendo gwani zireta amaizi agandi ngaine mutanka bayitistire tugakumara nimba ninyetagisa engineer nkoto esobora okusindika amaizi gakasesira famu yange eno. Then nyine nekizibu kya transport mbere nkusanga nkutukize emiyembe nyingi obutunda bwingi okusoroza nka group twine Ministry of Transport tukupakiza rundi kitwaza ebiremwa byaitu Gashakwa Philip Murangira.